kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kadayon nga rod ti surat, idi kalman laeng ni Floring and Apollo, iti karma, iti panangisurat ni Saldi Codal, kapsat, iti barangay 8, iti San Nicolas, Ilocos Norte, kunanat to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi kastawa ni manen iti panang manso kanyak tilip-in partner ko manong nemi nga ni Nestor. Kastawa ni manen ti panang tungpa-tungpa na kanyak. Tasyak nga rod ni Flory manong nemi may isang asawa nga martir iti sidong ni Nestor nga asawa. Agsagsagabak iti ulpit ken panusa na kanyak. Nga awam ti amok nga basol ken aramid ko may kaniwas iti linteg ti Diyos ken tao. Kayong kastaonan ti panang panakpak na kanyak manong nemi napya kumamot no panakpak nga mangpaganas kanyak. Nga mangpaasog kanyak iti asasog ken areng-eng. Ngem asog ti nasakit papatayan ko no kunak di nakpakibiyangan ti kayat ko ramiden. Hoy manong nemi agsasamusam ti palakam na kanyak. Tungpa, pungot, idumudumnak pa, agdaradaran manong nemi, digapuanan na kanyag, sang sangita. Anawaanan manong nemi, ti anak ko isuna. Gusto lang pa, kasi ni mami. Ni Mina, isola, ni Mila. Duwada manong nemi, Mina, ken Mila, digitan anak ko. Singin da. Anawaan dat ama. Gusto lang pa, gusto lang ma. Gusto lang kakasin ni mami. Kambal, di kita anak ko manong nemi, Mina, ken Mila, ngagtawan pala iti upat. Nulpit nga asawa, ken ama ni Nestor, barumpado, awanan ti prinsipyo, laki sa layaw, na iruam ti sustento, wano tulong nga ited, di dakkel na, dakkel ng ina, ken kabsat ng adadya Hawaii. Ada kamin parin aid manong nemi. Nga dito siguro manong nemi tinakairuaman na laki sa layaw. Dakel ti monthly allowance daytoy kita para kayang kuha na sa aning nga nasken ngagtrabaho. Nanamay ti kayat nga panagbiag. Ti dakes na kita agbisbisyo, mamartek, sugador, agbabae. Ket no awan tinasapa nga maibus, ket no awan masapa nga maibus ti allowance daytoy. Agrikyar, agkaryar manong. Da kami nga gina, ti pangibuntunan na, ti pungtut na, no kasta nga maibusan ti allowance na. Nga awampe ti ayuda nga maawat na. Tiladanokan nga manong na yung mapanailakla ko, kadagiti amamuna, nga barkada na, wano karuba mi. Kas kadagiti delata, pantalon, kanda dumapay nga gapo sa Hawaii, mapanailako. Kakang-kanayon ngamin, hindi nga da sumangpit nga baggage, supply me. Kape, coffee mate, chocolate. Nakababayin manong nemi iti aramid din na store. No, sita emi iti aramid na umanay nga pangkabilin na kanya. Awan manong nemi iti San Santuen na agisaldapin no kwa karagit iti talon da sa Jaya San Marcelino, Dingras. Kastaon iti pungtot ti kabsat na kaya naganak keng kuha na tamapan namat ilaklako digid nagada. Uwan. Katsiyak tagsagsaga pati ulpit naman. Sa sino ngamin ni Nestor, kasano nga dinteng itibiyag ko. Nagamam mo kami kay Nestor, mo, nagkita kami sa University Campus, agad-adal iti kolehiyo iti siyudad Tilawag. Adak, idin iti may kaduang atawan ti kurso nga BS in Nursing manong. Marine Engineering met ti kurso ni Nestor.
galante ni Nestor manong. Algasam ta at service na nga kotse. Ama, dito na. Kasta ulit pa nagkamat na gini babae kang kuha na nga padak ni estudyante. Yung pagpintasan na siyak ti kinayat na nakasingsingad kami aging nga nagrayo kanya sa nga nagbayag aging ga sinong batak ada matrik na kang kuha na. Nasingpat ka ni sumarte mat ngamin nga agar arwat kalkalingan na lang ti typical nga gwapo na agkabanwag manong nga gwapo nga baro. Inawis na idi balay na. Damo kini manong nemi kada damadanon mi ti balay da. Nga magbaymesa ti panakkilen na 2 grados nga pasdek residential. Napinda sa balay ti katulong laing ti kadwa na manong. Ni Nana Maria ngem sang stay in. Taada laing ti asideg nga karuba ti balay na. Idi malpas ti trabaho ni Nana Maria ket pinagawid ni Nestor. Gawid ka ba lang, Nana? Ay, iwan, sir. Gawid ka ba lang? Umay kang tulatan no, ibang ka, ha? Iwan na. Alangan met nga bati ak dito. Dan samit arami din, yo. Maawatan mo dya bakit manong? Manong dyak ko mga idikayan. Hanggang pamampanong Nana dito kalata ko na. Tadyak pala kayo, hindi ka mapasamak ka na kami. Estudyante kami, mano. Daard maraming nak, no. Inarakop nak nga dago si di awanin ti bakit. Flory, I love you so much. Nestor, anong brother? Do you love me? Yeah, I love you. I love you too, Nestor. Inagkan na di kiti lips ko manong name. Naglanang di kiti bibig mi nagmayan. Nakabarbara di kiti bibig na manong name. Banlaw ko pa nga tilmunan na tekatas nga maala na kada kiti bibig ko. Nakabangbanglo ka. Nakabangbanglo tingiwat mo. Ninanam na nasamit nga bukayan ti agek manong name. Bukod mi dayta kanito. Ket duwa kam laeng dayta itinalawa nga pagtainganda. Indrikep ni Nestor ti main door ket inawis na kanapan iti seled na. Nestor saan, please? Mga no da mapasamak ka rata. Laglag ipa mga agad-adal tapalaeng kahit ko ti makapagturpos. Saan ganito nga baybayan, Flory? Di ka man tanagan, oh my God. Oh, please, Nestor, please. Ngayon, Jack, matin nakapagked-ked manong name. Nabileg ti awis ni Ayat ken rugso tirik nami. Ket dito'y manong name. Idadda kami ito uneg ti kwarto na naguyos matin manong. Magkit-kita kong ti kinamatyo na. Kinapudaw na. Aguyos ka matin. Di ka tagangin. Ala, ang mga no, aguyos ka. Kapag din na maureng aguyos ak manong name ison tinangikat ti arwatek kalpasan nga ibabanan ti pantalon na ket nakabrief laengen ngidi kitak ti brief na manong name nakadusduso lit sangon no. Kaya may katnan ti brak manong name daytan minansunan di duwa nga mansana si di baro kung ko saan Nestor? Saan mo? Sa mong isardeng na store. Kaububing kami pa laing man. College students kami. Kahit kabarbara pa lang ni ayat ka na kami manong nemi. Nakapinpintas ka, Flory. Makapakmauyong ka. Nestor, nagmayat. Nasakit nga naganas nga sakit. Nestor. Gusto na yun manong nemi di manang mansuna kadagiti mansanas ko. No maibus ko manong nemi itay kumapay lang na ibus ti panang karamkam na. Nagmayat man. Nestor.
kunak manunemi ket napaedda ako niti kama si magpat manunemi ket ni. Kasta oray manen manunemi ti panangambal na karibibig ko, iti tenged ko, iti barokong ko, at dapayan ti ulo na manunemi, iti nagbaitan, iti legs ko. Nestor, kini-kinitin na manunemi, bugto nga perlas, tingat nga tuktok, ti kuweba. Sana ikur-kurikor manunemi, tidila na iti ruangan ti kuya bakit baka Nestor ingkawiwit ko ti datak ingkawiwit ko manunemi ti lupok iti ulo na ko na sa talmog buhayin manunemi na kaya papaod deta pangatong agpababa nga ulo ni Nestor kaligibig ko titenged ko iti barogong sanan tumanin pababa manunemi agsubli-subli no manong nga biyahe manong round trip manong dahil ka manunemi nga namin pinsanan nga binurak nan ti kristal nasakit man ididamo manong nemi di agangay idi iadadnanan ti wang sudsud manong nemi ti nakalukaten nga langit gusto ko na imatan manong nemi idi nakpanangkayat-kat kang kuha na aging gaanarik naklaingen manong nemi nga naitayo kakon kadadakon iti tuktuk ti langit Nestor Flory Nestor Flory Nestor Buwan marong nemi na aramid mi ti kinaykayat mi ngawang pulos tinakati pakada kami na ulit-ulit manong nemi aging ka nga maulit-ulit meten nga ramiden Wan manong nemi iti baet nga gadadal kami na ulit-ulit din kaya ray kami tayo pagsasaw ko na dakas la nakaraman abaed at yung arod manong nemi kit nagganas mo aging gangad na nagpitpitik iti saklot ko nadlaw ko na ito iti nadalayak nadelay ti menstruation ko kaya nagdulduloak masikug akon iti bagak deta kini Nestor anya masigug ako na sapol nga, sumbatam sa kasasaan ko. Saan mo balin? Paragrag mo. Mabutengak, Nestor. Diyak maaramid katilang tibiyag. Diyak balin nga anak ko. Nga magad-adal ta pa'y lang. Madadahal ti pa nagbasa ta. Uwan. Naman niya pagkat nagayaitan tamat. Sikamat ngamin. Di nakpapasulan. Among ka di nga kaguradak ni mama? No ipapilit mo? Kaya numaamundan ang masikog ka. Amundan ang agnobya ta. May baga nga inspirasyon ko, ti panagadal ko, ti relasyon ta. Ato ti pamagbagata kanya sa ita. Saan mo mabalin? Kaya siya ka nga ano ti ko na nagre-rakel ko. Mabutay nga kanakwada. Nangruna kinitatang ko. Ipudnok kanakwada. Kadawang baling ko, numasigwo ka. Huwan manong nemi siyak ti bang ibaga kadag iti parents mo kung nakengkuan. Kahit mong sawan, kasarita kita, tapno ibaga kasarta, munagdan natang ang kasagasawa. Kaya wana, kasanon no, kasanon laksidendak, numamon dati amin na lang. So, paragrag mo. Nandiyak kaya, paragrag mo. Mariribo ka anak nagsangsangit ha. Kahit kung ilimad ka nagdakil ko, ngam kasano nga may ilimad ko. Kadyak ba't malabdan, di ba nagdakil tiyan ko manong nemi. Siyempre dumakil ang dumakil. Hindi maamuan ni tatang manong nemi, siyempre, garampingat ka!
Dahil na sakit nga awatin na riknak, edi mamon na tatang kininanang. Pinungot-pungot nak ni nanang, tinong patong panag ni tatang. Bulbulwan ka, loko. Tila pinampanulot di ba sa bayan, nagatal ka. Itid ko amin nakasila mamaan, tibagkim, ni basta intid mulatan. Di mo la pinampanulot sa sakripisyo mi keng kanak ko. Hamumla ko ma, nga utang amin nga dot-dot panagadal mo. Makawalan na kumainang. Diyan kami pag-aroban na kasto di ba na. Di ko nam. Nagatal ka. Garampigat ka. Pumano ka? Awan ti alak. May kasking nga. Na? Pumano ka? Laksidan na ka. Anong name nagsangsangit at kasta oray tibain ko amo kabasol tinaramid ko amo kapinaay ko ida terapap da kanya kada niya narod ti mabaling ko. No di ag tumalaw, ore ka sa no. Kiduray ka mapakawandak. Dahil baragpagpakaasik ka na ko, ada. Oray makita, nagdirakel ko, agdardaran, tibibig ko, iti kapuanan dawanan, tinabati pahay nga asid a kanya. Agsangsangit. Kit kapilitan nga napanag iti balay da na store. Impudno kon keng kuana tinapasamak. Nalabit na asyan kanya, kit nagdan na kami akas agasawa. Nag-live-in kami. Ngamin-limad ni Nestor kinimamang na. Awan palimad nga dilumtaw ko na akmet. Namuan ni mamang na ti amin. Kaya't nga pumanawak iti balayda. Basol ko kano. Tasaan nga na ituloy ni Nestor ti panag-adal na. Dakkel kano nga basol ko ti amin. Siyak ti pinabasol da. Nabardas nga di makkel ti sikog ko, kabayatan ti panaglabas ti panawan, aging nga nadanunan ti panagpaskay ko. Ibas nga ko, dagiti duwangan anak ko, kambal manong. Duwangan na lulungpong babae, dami na kinimila. Pinakawandak manong nemi, dagdarakkel ko, idaadan dagiti singin nga pukoda. Kay ayok unay, manong nemi, kaay ayok unay ni inang. Uno kaay ayo unay ni inang dito'y nga anak ko. Ay, dito'y kayon nga agyan. Dito'y balay, ha. Flori balasan ko. Siya kundi mangistimar ka na iti kambal. Ay, po. Kahit ko la unay, kahit nuhadada dito. Nang, ninesto tagsisyon. Kita, wag ka din ti karpe nga mimat. Nga makaden na ka, dito'y nga po kumi. Dain na wala, nung iso ti pangadeng ko, awan ti maramit ko. Kasta di na pasamak manong. Sanga kayat, ng Nestor, kandak mo't kayat. Dadakailan na gitiubing, itisidong mi, naimbag ta da katulong mi, naimbag tamang tedmet lang ta allowance na ginaganak kin Nestor. At panagbayin ko ti katugangat, tawan trabaho mi kin Nestor. Malaksid nga dawasit nga store nga bambantayan mi. Kasta-kasta ginggaman ng namin ti upat nga tawan dagiti kampal nga anak mi. Kasang kami nga nagtuloy pa nagbasa kin Nestor. Si Mangpet ni mamang ni Nestor kaduana ti kabsat ni Nestor nga babae mabaina. Dadadlaw ko ti katuganga ingrata. Idi agangay kinasarita na binabalaw na. Among kadi nga nasakit tinakim ko? One. Gabot si ka di gabo na anakatil tanapaap ko tinak ko ni Nestor. Sorry mama. Diyak din naman kasto ti banag ti amin. Dahil ta. Dahil ta ti bungat kinadrasudos yo. Iramraman mo yung tanak ko. Iramraman mo tanak ko. Kahit kung isinan ti anak ko. Ano? Ano ta ko ram? Kaya't kung isinan mo ti anak ko, kunak. Kanya? Nalawag timbagakeng ka? Ibatim kani Nestor di kita anak mo. Ket pabayatan nga sa papak, edi papanang mo dito balay. Nangyakikit yung sawin. Pumanong ka dito. Ibatim di kiti kambal. Kabatasangan na ka kasapulan. Di kiti lang nga pukok ti kasapulak yan ka. Kat anto kas gunggunam, tapos na umat ti makunam. Ikang kati kwarta. Lading itak mama. Diyak may tulad nga panahon na kita anak ko. Alay kita. No, pagpilyan ta kami.
Napilitin da kaming aksina iti anak mo, alak di anak ko. Awan ti masakbayan da ken kagaga. Siyak ti mang paadal kadakwada. Itad ko ti amin nakasapulan da. Naawatin niyo tikid daw ko. Ana, makunan. Panunutom nga na yung bag. Kahit buong pa yung mga trupos ni Nestor, iti kurso na. Manong naming kasla na nasibuganak idisoka. Kat nagsakit tinakim ko. Diyak imbaga kay Nestor desisyon ti ina na manong ngem kayam nakapagsalita da idin nga gina. Nagsangsangita. Sorry, Flory. Kasapulan nga aramida na retoy. Para tipagsayatan ni kita anak ta. Naulpit kayo nga gina. Saan ko yung palubos nga maalo yung kanyak na gini kabal. Siyak di nata. Surubay nga siyak. Manong name na tamantan na ipudar na nga nagbarbartik ni Nestor. Gabo nga rod tatanan na ipapilit ti kayat na. Tadyak pulos sintulok kapimanawa. Nagbalinan nga naulpit dus-dusain nak. Papanawan nak manin. Ngagsang sangit di kita anak ko. Na matangan dati ulpit ti amada. Mama, anak ko, sumurot kami kang ka. Panawan tayo ni Papang. Arid na naggadan di kiti kambal man. Nagsubli din manon nemi ti ina ni Nestor iti Hawaii. Saan na kapimanaw iti tekadarag ito'y kada jakmat inawat ti kantidad nga itid na kanya. Kasubad ti panangisinak iti anak da. Ngamitan dus-dusayan nak ti asawa kahit kung ti pumanaw diya kung maibturan ti ulpit gay palpalakam na kanyak. Kaya nagpakadak nga pumanaw. Ibatim ti kiti anak da. Nakamin ti mang paadal katakwada. Kinunan ni Nestor. Diyak na ipapilit nga insurot di kiti anak ko manong nene. Makapungtot di kinirakil ko. Hoy! Huri sa din pagtungtong palan. Sikat na pudnaran tilinteg. Gabot na sikatina. Sikat na takarbagan na nga mga alakad na gitobing. Gabot na upat palang titawanda. Aging gaitipito titawanda. Sikat na takalintegan na mga mangkustodjar kadakwana. Alay, basta na kami tibakam mo. Itulok mo na tan sa mumala na gitobing. Gusto nga aramidin dito amin na pabuspusan. Tapno maala tayo dagit kambal. Kinuna datatang kininanang manong. Di manon iti DSWD ti problema mi nga gasawa. Pudno manon nimi nga siyak tadaan karbengan. Ngamjak mambaling nga ipilit. Wano jak babaling nga iparit nga bisidaan ni Nestor dagit anak na. Kasya tilintag manong imbagada. Mabalin na umay bisitaan da kita anak mi. Mabalin na nga buluden ida. Uno alaen ida agmalimlaen. Kaya mabalin na ka iniliw kastalintag. Ngem nabaliktad ti pasamak manong nemi. Nabaliktad, tinapasamak, baliktad, ni Nestor tinadaan ti bileg, ken prebeligyo nga mang tagikuha ka na gitubing. Manong nemi? Kinuwartaan dati gobyerno. Pinagdesisyon dagiti masaknan nga otoridad, no ipalubos kumitlaeng, at ti amada, mangikari, nga mangipay ti amin nga kasapulan, ken mang padakkel, iti panagbasada, ken panagbasada. Kiring-kari nga san na ida nga baybayan manong. Wen, napasama ka kasta. Kaya adda nga napunaran da kita adda ti DSWD ti asawak manong. Bayas mat da gito nga dati gobyerno. Nakwartahan da siguro. Nang ipawit siguro dakkel nga dolyar ni mamang ni Nestor. Isunat impasuksok da. Napasama kakasta ng runa idi baga datatang kiniin ang tipanggabda kaniyak.
plano dagayam, idi manong naming ituloy ti panagbasa. Tet naarami na kasta. Napukaw ko rin anak ko. Ket nagtalina eda kiti pagtaingan mi kabayatan ti panagadal ko. Ngem ti pagsayatan na manong nami. Siyempre mapalubusan akmet nga magbisita ka rin bing kasta-kasta. Aging ka na nakapagturpo sa kon iti kolehiyo. Nangastreka kiti trabaho, manong nami, masapol ngagtrabaho ak, tapno at pagbiag ko, kanada usarek ka kiti kasapula. Kayat ko idi, manong nami, pasang pretende kiti anak ko, di sidong ko, agurnong ak usarek kapag abukado. Ngimsangi palubos ni Nestor. Di pagsakitan, tinakim ko, manong nami, kat sanda ko nakayat pa'y di kiti anak ko. Ad-addan nga kay kayat dati amada. Nagsakit. Nalabit gabot na maited ti amada, ti kasapulad na gitoy, nagsakit tinakam kumano. What? Binulusing-sing dan. Agad adal da, ngayong tumangtangsit da. Saan nga na disiplinaan ni Nestor di kita anak bimano. Awan surusurudan nga na impag. Madanagan na kidi ti kasasado kita anak ko. Agdumala manong nemi ti adat sidong ti ina. Kumagat sa anak nga nagliway anang magbaga kadakwada. Kaya makasano, barumbado ti amada, umdas kadilatan ti kwarta nga, mangmuli ka dagiti anak. Madanagan na, tadamag ko din nga adan boyfriend dagiti anak ko. Nakaupubing dapay. Nagbalinda nga nasubag. Kasanon ti panagadal dagitoy. No yun unadamat iti makinubnubyo. Inyuman ko ito otoridad, inyuman ko ito iti otoridad banang nemi iti parekot ko. Napaanak man iti otoridad, gobyerno. Ngayon ko nadamat manong nemi. Ngilip lipasen titawen. Uno limampasen titawen. Nagbalinan na gito bing isudan di makapagdesisyon. No sa dino, no sa sinot surutin da. No siya nga ina, uno ti amada. Siyempre, kaya't di kita anak ko, ti amada mano. So nagsangsangit ang. Madanagan ang ti posibilidad nga pagturungan kan pagtungpalan di kita anak ko. Nakakaasid amat piman. May bilang dan kada kitay. Awan sir-serbi ng nagtutubo. Nagabrudak, manong nemi, nausar ko, tinadal ko nga nursing, nakastreka kiti hospital di Saudi Arabia. Namamok dito ay manong nemi ni Bert, amay sa nga doktor. Nagrayo ka niya, siyempre. Adamatrik na ken kuha na nagwapo, ken professional, sinong batak. Manong nemi, nalabit panawin ng tatno, ibali kumitrik na. Sa may sa manong nemi saan kami nga nagkasar kini Nestor. Nabayagay na nga nagsinat dalan mi. Gabuti o gali ken kinaulpit na. May sang pari na manong nemi ni Bert. Imbudno ken kuha na tinapalabas ko. What? 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 Imbagak ken kuha na tinapalabas ko manong nemi. Katisungbat na. No problem. Don't worry. Past is past. Don't worry. I love you, what you are. And I want to marry you. Will you marry me? Kat insuot na ti sing-sing itiramay ko manong nemi. Oh, Bert. Yes, I do. Because I love you so much. Inagkan na. Oh, sa bali manong nemi, ti agek, ti may isang foreigner. Oh, ti kabayagan manong nemi nga awan tinangamal anang nanam kadag di bibig ko. Nariknak, testaon nga iliw ko manong nemi. May kaduhan nga lalaki manong nemi, ti mga amal, ken mas masahe kadag iti adda iti barokong ko.
Flory. Oh, Bert. Bert, oh. Nakapapangot, ti pa nangamal, pa nang nanam na karigi di bibig ko, iti pa naglanang di ka di bibig. Nakapapangot, ti pa nagmasahin naman, nami ka di kitinduwaman sana sa ti baro ko. Amo naman, ti kirab-kirab, manong nami na kinarab-kirab. Oh, Bert. Oh. Oh. I miss this. Yeah, I know you miss. And I love you so much, Flory. Dinigos na karagida kakabarang arang nga as nga agek. Dinigos na karagida kakabarang agek na tinaduma-duma pa sa tibagi. Kaya muna matimangan manong. Amuna matiagarab kun. Oh, Bert. Oh. Nalalayang pahingam ni Nestor nga agharap manong. Oh, sana kang babawi nga nangaklon kang kuhana. Sana to nga babawi nga mangikasar kang kuhana. Isu nga tanda ito tinaikari nga para kaniya manong ni Bert. Oh, Bert. Bert. Oh, Bert. Oh. Naulit-ulit matdata nga naragsak nga panaglin na ilo mi kini Bert. Kat naangay ti simple nga kasar manong nami. Amo kabak nang ti pamilya ni Bert, taado ti negosyo da. Ngam humble, napakumbabay suna. Kinayakayat na lang ti simple nga kalay sami iti baot nga adda makabala, adda mabalinda. Minsan nga timawag da, inang kaniya. Inang, kumusta kayon? Ay, nabalasan ko. Adda da kiti anak mo dito'y balay. Ha? Dami na kimila? Dagri kambal? Uwain. Nagsangsangit na nga gipulpulong. Papanawon ka no idati amada? Anya? Kasta ka din ti kinadakas ni Nestor? Uwan balasan ko. Alala, kasalita mi daray. Kasalita mi da. Ni Mina manong nemi ti muna nakasarita. Kahit mo sawan, Mina. May turod na kayo matang tangran, ti amayo. Uy, narangkas ti papa. At tapay ng sangpit ng babae sa di balay. Kahit nung si Dirimit ti ugali na, umanay na pang diswan na kada kami. Kaano pinita? Sibod na damag ni Papang, nga mayatan da lula kini anti nga sadyay, away, isumutin na nipudan na nga kimaro. Ano? Sibod na damag ni Papang, nga mayaten da lula kini anti sadyay Hawaii. Ano mayaten ako na? Kamu ha? Sumuti ko na ata? Isut na isurat dito na eh. Natayen. Mayaten ko na. Natayen ko na gayo. Sorry. Diyamat kami na review. Sibod nadamag ni Papang nga natayen. Dalula kini anti sa Hawaii. Sumatenti nanipudan na akimaro. Abay, anya ka natin patay da. Tanagidan naman lang na pimusay. Nagdiskrasya da ka no, mama. Awanin na. Sino pangorti mga kwarta ni Papangyo? Ganatay mo ten, dalulak ni Antiyo. Nagdiskrasya da ka no, ma. Awan tinabalbalihan, tikot siya ka naglukanan da. Tikin niya dun partidakil nga bagon. Niyan tinagbambanagan ni Lola yo. Ma, uwan awanan ti mangmang ti allowance ka ni Papa. Dandanin malako ni Papa di balay. Anya? Kituin, pangalala ko ba't saan, kwartano nung sana ilako dagiti sa nikwa. Inlako na pa hindi talon sa jay dingras. Di San Marcelino. Awanin na bati ka talon sa jay. So nga papanahon na kayon. Uwan, papanahon na kami.
tapanggap na kanong ilakot ti balay, ken ti disuna. Anya? Ay, nako. Agmauyong ka din ni Papangyo. Aon, anay na ti kabalay na. Nga mang sut-sut-sut, ken mang badbadyong, mang badbadyong ken kuana. Lang rod, amano marabas na kami ti Papangyo. So nga panawan nyo nga rod din ti amayo. Kinagyan kayo dito balay ha, ituloy yung tagbasa. Kinagipatuludak ti kasapulan nyo. Kinagbalbalo kayo maten. Ang kapila magkinubnubyo, isinayo pa naging boyfriend nyo. Sige ma, thank you ma, thank you. Maliding itanak itinapasamak manok. Jakin limad da ito kini Bert. Nagbakasyon kami kini Bert at turpusan na kaya nagbakasyon kami kin Bert tagturpusan na kitisingin nga anak ko. Kastaw ni tiragsak mi nga giina nabayagan manong nemi nga di kam nakikita ket impeksami ti iliw mi. Naragsakan man ti darakkel ko ket naragsakan man siyempre ni Bert nakita nanti pamilya. Nalaos ti ragsak ko dagturpos dagitisingin nga anak ko. Kaslaglag tagtaginip manong. Kasladyak maragpat ti balegi. Kang runaan na di kita anak ko. Iti bayat ti ado nga suot kan panubok iti biyak mi. Nga gina. Apengor nagsanay ka. Kinuna ni Bert Manong. Amunan ti Ilocano. Nagalisto. Are you sanayin? Mapampanunod ko nga rin dating live-in partner ko. Kinamgat lang nga natayan di kiti mangmangtid kang kuwana iti kwarta. Inla ko na amin. Sumusta nga taitan. Agsubli kam kuman kini Bert, iti abroad, iti madamag mi manong naming nga. Nga? Ano to kunayo? Anin ni Papang Mang. Ti amayo? Apay? Natayan. Kastagayam. Gusto nga, ipospon nyo palang Mang. Sa nagsubli iti abroad. Sige. Kuyugin kayo. Mabante kita ni Suna. Napamikinita manong nami kaduwak da kita anak ko. Imaymat ni Bert. Naimansayag iti naimansayag di bangkay ni Nestor iti balay di Nana Maria. Tawam matin ti balay da. Tada ilakonan. Ni Nana Maria nga katulong na nga dalay nga ti karoba da. Isut da kay mansayagan. Kuna ni Nana Maria niya. Ay na, balasan ko. Kapilitan ang da kami ti nang pasangbay kang kuwana. Ta inla ko naman ti balay kang ti disuna. Kaya sipod pinanawan dagiti kabalay na. Kimbaro, ti pa nagbarbartek na. Aging ka nagsakit. Naidalit iti sakit, aging ka nga pimusay. Kinuna ni Nana Maria manong nemi. Nagsangit di kita anak ko. Kat masyanak ba't kadakwada. Naibuyog ka nagsangit sa nga gaputa awanan ni Nestor. Ngam sangitak tinapalapas. Sangitak di kita anak ko. Gabutawanin ti amada. Inay kumati ka sa saad ni Nestor. Ket malagip ko dagiti. Kinaranggas na, ken kinaulpit na kanya. Malagip ko pa'y di mama, ti katugangak, di inana. Mata pobre. Ken ti kapsat na, nga babae. Karma. Karma nga ta. Kastoy nga tati kay papanan ti karma. Kinon kunak itinakam ko manong nemi. Kuwain karma.
karma ti ko na ti isip ko nagtungpalan di gito'y nga giina. Taim pagarup da idi nga saan da nga bumaba. Ngagnanayon nga dada iti nga to. Di parikot mi ita. Flori balasan ko. Ti gastuset nga mangidulin ti bangkay na. Awal ti ornong mi balasan ko. Di ka mananagan na. Da kami ti makamo nga mangtad ti kasapulan. Ti gastusin para iti panakaidulin ti bangkay na. Naggamang kabing nga ruda. Ta iti ligwandad ni kasdyang inaramid. Inaramid kang kanestor. Kat maturid mo pa nga tulungan. Aramidag na ito, isang gapuking kuhan. Gapuka na kita anak ko. Basta nga rin tinaramid manong nemi impaimi kang kuhan at imasnup nga disente apa malubos pa nakaidulin na. Iradakam ti Kapusanto iti privado nga sanctuary garden. Impeksa da kita anak ko tila dingit da manong nagsangsangit da. Ngem, nagtalirindak ka na simbeng, kaslaawanin tagtad-tad kaluwak. Wan manong nemi, inibatan mi kini Bert, tigami nga sabong, kas iroknoy, iti maudin nga di kamton baka nakakit-kita kini Nestor. Nagsasaruno, manong nemi, nagsasaruno nga sabong, tinagdiso iti gasket. Kani di agangay, nakalubanen iti konkreto apansyon. Kaya iti kuhan magaburanin. Manong nemi kasla iti kalman laeng tinapalabas. Nagsansana at mo kasta nga malikip ko ti amin. Kasta la ti bihag ako nada. Nagbalin matapas sa ti bihag ko ni Nestor. Ta isungarod ti mo nga nakainlabag. Isu ti ama di kita anak ko. Anak, nga nakamangmangted itiragsak kada kaming agasawa. Ta, adun ti apu kumi kadakwada, manong name. Sa anak mo't nga napututan ni Bert, manong, tsaka mo. Wano, gabo nga ta. Ta, sa anak mo't pa nga nagmenopause, idi manong, siguro ket talaga, nga saan kami nga naparaburan ti anak ni Bert, nga naparaburan kami ti adong apu ko. Dito yan, manong naming nagbiusak ti istorya, kat sabi ko mat, at batik mat nga adal, kan pagsarmingan. Namnamayat nga maipaay, tinananay nga aspeto, kan poetic justice, itinadakamat nga karakter. Ang maibagay, ti panakagunod ti balagi, kalpasan di suot iti biyag. Kat maipaay mat, iti panusa, iti katukad abasol, ti makuna, akarma. Alakastahan, kadagyaman naklona iti anus mo nga nang ibasa, to isurat ko more power to your program. To agyaman nga pagayam mo, Flori, iti parang isurat di Saldi Codal, iti barangay 8 sa Nicolas, Ilocos Norte. Thank you kang kapagayam ko ng Flori, ken Saldi, karito ng pakasalitaan.